Ki pantak nitaki kun hamas kaptasa ki churuteka fútbol toqueta cambia teoinaka utji. Churuteka Primera División de Bolivia, Liga Tiguyan Tawin Maana Tawiki utji. Libertad Gran Mamore tamak Bolívar tamampiu. Gran Mamore anatan uyun kim sahaipura nataskani. Ilustraman tamak tamian lisuk par kolkeman pailejewa. Mia sokatun kalyatun kan warang kedolanak paili. Ukam Wilsterman taman pekencirina kapakya tiapke. Liverpool tamak hanhamaki Jude Bellingham hupar bunjeti. Ukami panjaki chak Manchester City tamaw akan tirir kontrataspa. Ukam Mateo Morata hupakyati. Ukam raki Real Madrid tamar purispa. Ukam virus chanipah patak milyonarunakat hukam pispawa. Masuro UEFA Champions League yang tawin cuartos de final kan pasarawan tawin akaut kawai. Nias Manchester City tamak kim sa gol charu Bayern Munich tamar tipawai. Rodri Hernandez upau nairir gol patun kapakalkon kataru chantawai. Pair gol Bernardo Silva upau pakalkun kataru chantawai. Ukat kimsir gol Erling Haaland upau pakalkun kasoktan kataru chantawai haraki. Ukat Benfica tamak pa gol charu Inter de Milan tamam patip kaya siwai. Nair gol Nicolo Varela hupau peskatun kamayan kataru chantawai. Ukat pair gol Romelu Lukaku hupau kim sakaltun kapayan katar penalatu chantawai he. Hichaipoh UEFA Champions League yang tawin cuartos de final kah apa sih lagi niwa. Nias pasarawan ang tawin nakawudhi. Kim sakay puro Real Madrid tamak Chelsea tamampiu. Santiago Bernabeu anatan uyunan atas kani. Ukat patpapacerok Milan tamak Napoli tamampiu. San Siro anatan uyunan atas kanakini. Kiu hilat kuda kanaka, yakor kama, mahach aruntawi tak nitaki.